Happy New Year kirego mutegeri Weru TV ibwega nontubakona kanya kugwatana na bawutwikire nteto cia Weru Njumaa iri Njumaa ya mbere kuma mwaka jo kugaruka nibitagwa NTINYARI KINYUA zani jamaja tukubangalira ito tukubona arua kiri nteto cietu Yareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Profesa Agitile na itole kuga bunge ba Meru na Tharakanithi ni baringite aringi kura nthe akiringithana ngugi yao nereriti ni mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Mugambi manyara kuga gavana Mutumari na mubango jo gutonyera ithurano bya kiama kia UDA akimwira gutigana buru na siasa cia byama. Musiasa James Mutia kuonania kuria kunganirwa ni miario ya mubunge Dan Kelly kumeneria kariba Gembe Central. Na boda bamawa kuga no mwanka bamenye na mbete iria bothirwe cietire bakigwa kuri antu kiumbe bachijukiria. Kugwatogeni wakairimo rwinkirimi nwe monanire omathithio tukobona arua tukianjiria nteto cietu musiasa Mugambi manyara augite ari na ripoti cia umate gavana Mutumari twaithengia na kubanga gutumira kigina kia mwingi gutonyera ithurano bya kiama kia UDA manyara na atariritie gavana Mutumari kinya na kubanga gutumira maabisa ba county ontubarane giuta tena watho kiria laji mwendia kumaruka kiamene kia bas Manyara hariwa gutiu kiama kiu kiringikite na thama ya wakiwa kinya kiamene kira thamirite kiri na njara ya gavana Mutumari twaithengia muthiru murio ki gatumenyithia nkurukia. Mugambi manyara uranandi ni mwandiki munene wa kiama kia Mbas na kinya kumenyithia matagite gio seneta tene kaunti Meru ndethitwa akiorotera utongire bo thirikari ya kaunti Meru nikira kuga nandi ndibambitu utumira maabisa ba thirikari ya kaunti Meru kisiasa. Igoro wintariki imwe thirikari Meru County yendetwe gavana Mutumari ibara ringire sub county and mini bonde na wondi and mini kana barabarungamirite thirikari ya county in every ward na every sub county atiberwa bachu antu 30 in every polling station in Meru County na marieto yao na ibande na telephone number shiedo igo kinyobishi mbere thaa thita na arua report you ndio verify ni uma kuringana Mugambi arigo maabisa baba baingugi kuthirunga ituo bionthe kuringira kura ndene kaunti Meru bagitwa kantu 30 gituo na nde ugo jukiti ari tingwe ba thirikari ya Meru County wa ba inuvu kire siasa cia kiama kia UDA atebete bagachwe agent that in every polling station kaba andiki ni UDA kaba itairangu kiama kia UDA gutwekete umuntu muro atweka recruitment muntu anenkerwe 5,000 twene itu 1,000 ya 500 ugeto ukirecruita antu that ugo ka recruit antu 45 ubwirete kubaria 135 million ino karita mbeche yu kuringana Mugambi manyara aringithane na gavana Meru Reverend Isaac Mutumari na kiama gikieru kira kijite ndene kaunti Meru nikyo tepa Mutumari Thaa kagwikiri kiama kia UDA lakini to UDA ni independent lakini kiama kia wagitwa tepa na ikia bangite kumatuka na nande na rathithire structures Mutumari ndo makuwa no patiri ndo kiama kia wagitwa tepa na kiama kia tepa ikyo gyo tumo kuona tumuntu tunde turaturare akwena Mutumari ya barwaji tukubenga kiamene kia Mbas ino baramatukire inde igirwe kinyake weta kira itu
Auga kireitwa dura tutani left tukatani left. Ko no bwire te botani left bwite tepa. Na nawi no botrima na mutuma. Angwenda kwera mutuma uju. Political inexperience ije wenayo igakuletera thina muno. Agwinya kuthama kwa raji mwendia na bangi barabara kiamenekea bas kiamakia bas kitomba kuina ino kana ntubonto bubu. Bejo akabia mabitiki na kinya single member kiwetwa tepa. Barwaji. Pakichita nga political what. They are now finished. Nangwenda kwera antu bambas. To muntu ekumi kuma kiamenekea bas iya kadita katauli ntante mweroji. Kutikyo kiria buru. Na arwaji nande uko kweta ukarakara na umitone kuanga noromira kiamenke korale o in the first place. You are nobody. You are one miserable character. Notino kinyoronga magete ulingero kinyakura cha mwanando ng'ombe. Nande wejete kuo kuma kiamene umoriu. Who are you? Na muthine kuwa kiama kia mbas kimetwitite pakethobe karandi nikinatho nyamwerekera jwao kethwani one term kan two term. Na mbere kiumia kikejite tukethwa twina National Delegates Convention ya kiama gietu national Luterwa Embu na ntuku eu ituko inviting delegate beje kenda ba kiama mwerekeo nondu nandi atwitite musimu jwa siasa tukaboria tubwirite kuyukia murengo jwa siasa cia national batwire ntuku eu ibo bagatwa direction. Muthuri Murioki Weru Njumaa mutiriro kangangi. Mukaririgiti wa kamiti ya budget ndene ya mbunge kaunti ya Meru noe Martin Kome makasi nekirite ya Meru wirane wao kuona na metho mirandi kathumba wete na mbere mwaka jojo makasi ugite twekinya mweri jwa ere ya Meru bakanjiria kuona matunda ja thirikari rero kagite na gaka ugite kinya ruwaria rwa kigina gya mpongeri na chomba supplementary budget yendeka bota mbunge ya kaunti bari tayari kumekurukia na irinjira gutigira mbete itichoka ugite twekinya muthia jo mwaka jwa thirikari ni juju etantatu bakethero bagutumira kigina kionthe kewiti na mbere kenda beti tigachoke mutugikare no wina report ije. Mukaririgiti wa budget kerembunge ya Meru Martin Kome makasi nerite ya Meru ni berigire witi ngugi maturene kuma katika mweri juu akiuganga bana motumantu edhingia na thite procurement kule wakagita gaka mid January end of January mwananchi wa Meru aketha akiona ngugi gitika na maturene kwa wingi nkuruki ora chitika mbere na manzo ya tia kajukie gita. So project irachi cha proposal na unturene na supply chain to bia agriculture bia michezo kuthondeka mathoko kuthondeka bieni bia mibira kuthondeka barabara na mantu ja governance cap mantu ja yonde ya carol open burete etiendelea na ikwatu kekendelea arega akera kuketha kwina enough money echegwita nguma maturene kwa wantu bakona ngugi enderete gwitwa kiri thirikari ya gavana mutuma ntwithingia procurement ethithitwe mapema kenda January mbura ikiakio January ngugi chionthe chithere ni gwitwa mbura ikinya kura kaire ya mweri jwa 3 jwa 8 ara uchithe ngugi che barabara chionthe ira chi batikuritwa ni riti na chiathira au angene antu gwetera kuriwa kingi makasi na ugite procurement daiji bathite na infimisira baratumeira umbere na tei procurement irera tumite kugia gucherero kwa mirandi ya witi na mbere kiri kuotanthiru ya mwaka jwa thirikari i procurement thaite kaire on hold nondu na ndigo gwakadire tegete kumba kwa implement na ibukulika nyako tiongo ni erekani na mantu jau so thai procurement yethithwo na ifmiso irera ari ombere nio enderete ku procure ndene county government ira tu nacio no ngabunge bukejira mbere lakini as we speak nande procurement enderete kuthithwo na the old system irerio te procurement bungi MCA makasi na ugite ni bakuritanire ngugina rwangi rwa kigina kiri thirikari ya Meru gutigira ni bagutumira kigina kionthe kia mirandi ya witi na mbere na njirere yagirite kenda kuguna mu Meru akiwa kinya ukaja gutwika no kathirikari ya Meru bakwenda supplementary budget boba MCA bakoma rutha beje babathitheria kenda mu Meru akagunika buru
Whether kuna need supplementary budget kinya tugeto tu recess na itu recess kinya tugeto tukero tu supplementary tukathithio so ndi chairman of budget ngwita ngwina department ya finance minister of finance so ara tukona kuna ngapi kwenda supplementary budget tukamithithia kenda mbeca cia Meru itita monga mwisho na ara imwe chingirwa ingo promise mukadi wonde wa Meru mbeca cia mwaka jojo thirikari cia county ya Meru cia development utembeca nyemwe kagitirwa by the end of the tukinya June mbeca cionde cia Meru iketha chire absorbed na chitete ngwiri batikulita ke report rande cia Weru Njumaa rea kwari etwane motuge kare. Profesa Gitile Naituri na menere Njumaa Thaa abunge ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi nikira ugite ni ngugi ibaremete buru Naituli ariuga amwe na abunge baba kumba kwithirwa bakiamukagira kigina kia CDF mwaka batena ngugi ya kwithirwa bakionania kibaringithania na mubunge wa Kiharu Nwendi Ndinyoro ora wonekete gwita ngugi ikioneka kiwa bunge baba bethiritwa akiba kiethiurunkania na Rais Ruto na kwina rwimbo rwa tutam. Anthony Kathenya atumenyithia. Mutaalamu wa wathani na utongire Profesa Gitile Naituli leo ni umiliti na kumeneria bunge ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi nikira kuganibwa kugwithia kariba kaunti ino kirutingo gibwao. Kulingana na Profesa Gitile abunge ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi banenkagiro kiine gya CDF ta bunge bangi ende ishigo bunge ja uthiete na mbere gutigwa nyuma guti maendeleo makuonekana. Bene kuona Meru ni MPs ote MP o Meru au itoria Kenya muzima ona ni from anywhere Meru yonde kambu ya Meru onto a Meru including Tharaka Nithi tutene MP tumbegyo mwikumiria Kenya muzima hakuna hata moja pate value kwende niyo thineto governors ibaruzite ngwepo ya baba ile lakini thineto iranene ni MP. Profesa Gitile Naituli akinenganagira mwerekera na gishigo bunge ya Kiaru kule gishigo bunge kikiona ni turutingo gibunene kiri maskuru barabara na itengo inge ndiye mubunge ndi Nyoro wilela Kiaru ndi Nyoro wilela Thuguru cha Murang'a barabara ona the same CDF ya Meru lakini wilela ndi barabara kubwithia na CDF yo ipo kuoneka no ntune antu bae no ume na bae kiutumira antu bae no ume wile la Thuguru cha Tharaka Nithi bwana iya katu TMPs iya go TMP achangurwa in the last 20 years Tharaka Nithi now Tharaka Nithi yonga ile la Thuguru cha Meru yonde kitha iba kuomba kwa na pia kure from January to January in Kiaru. They can also find our children in Meru County and Tharaka Nithi. Profesa Gitile akithija na mbere na kumeneria bunge nikila kuga ni kuyendithia kiri Rais William Ruto nkirukia kwalithia mathina mala makwinyiria ntere ino. Gitile akiuga agiutate na kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kaunti ingi kure tongere bethirite bakiona ni mirungamio miumu ntere jao ni jijithirite ikiona maendeleo na weti na mbele bunene. Baraba kuona baitete boya na baina development nene di baraba tu opposition ya Njaluo nende antu bage thipa kwenda kuria thirikari endupo taita poko ipopudhiro barabara ichetu ithukio pochoke bue ng'ambi chetu ipuiwa na antu pokora wapukarirue lakini boende iwichiendia na wichiendia kute maana I think ya Meru iba kumeboya sana. Nao kagitaka Profesa Gitile Naituli ni alutie governor county ya Meru mutumanto ithinkia na bungo baba kuyumili na kumenerie kare kalile kugathirikare county ya Isiolo ithiritwe kinenkania title deeds kire kariba Isiolo title deeds ja mwito wa Nyambene. They expecting governor Meru ayukie kithaka kira kia Meru kikwaya no ni Isiolo ayukie serious ile manto yau no ntote Isiolo ebo require na kithaka kia Meru ndipo banankanirete Isiolo county nankanirete 15,000 titles on Meru land. Section yeko nankanirwa title is a conservancy which was gazetted in the year 2000. Kwa ndingo etekiranga bano Meru ate kinjukumu kenda baupa nankareta ituja cancelled
na conservancy ya conservancy na vile conservancy ya Meru County te conservancy eko ano na Isiolo. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Mutia na ithukirite bunene mubunge kili na kuga ngugi yawe ni kurumanga gantu begembe Central bara bamuringire kura akimuria kwithirwa ombe kwithirwa etheti mutongeire guchincha mantu jaria ombita kwithirwa akiarire. Mutia aruga kithomo kwina magicione kiu nuntu bwa kwithirwa mubunge ujo ngugi yawe ni kurwana arimu boria kiuria na kubathamia skuru iria barikagitene kau. Marion Karugi atumenyithia Imbe Central yaba ngoze tegemero county na ndo nyandu Imbe Central inaongoza ndani ya Meru County kwa na wazimu ene kuongoza ya mando ya maya yake Imbe Central inaongoza tena na yeye kuna weta shukuru Imbe Central inaongoza tena na wale kuna mimba baada ya form 1 Imbe Central inaongoza tena ukimwi Imbe Central inaongoza na ndo ni miario ya mubunge wa Igembe Central Ndan Kele akiwa gicio bunge ki nikitongerete na ana batu yota skuru anto bando na mauya oreo endo kuanto benandure takuringire kula to nando murume miaria tonyerete James Mutia ura wari chief officer wa agriculture county ya Meru na akimereirie mata itekia muyumbe gicione ki nkwenda kula mheshimiwa Kele awichi yake ina muntu abatu kwenda research kuro thirikari kuage yoto ya ndata chiorongo na atu amantu ate kumenya dene Kenya Meru County nyete myago de tongerete mantu HIV ibingo to omambe today kita katu kumenya ndata omambe is over 20% ke prevalence kana kwenda kuna murimo yu oge agwa Meru County it is less than 3%. It is less than 3%, 3 to 4%. Oge agwa Igembe Central it is 1.5%. Kwenye oga national tally Igembe Central ethe muno ke mantu amurimo ku mantu akili na umujumbe kuya kuthomera antu kurumanga antu webera bena thina niguo batu guthokithia thina iu. Mutia akiariria kwa kithomo gicione ki mheshimiwa kithomo geta ubande na Igembe Central ugetha Weru ari president raka kana ambia cha sukuru Njumaa St Mark ana kana ambia chuo kama ningi mbecha ira mwarimu akure kiuria wa mura wa murito mukenangi waya chukuru ngine na Igembe Central mwarimu akakulwa akuria kiuria bia chine kana kirasi gake abwethua ketha tukubuthi obwoya mwarimu akura kirasi tukubuthi obwoya mwarimu ari transfer iko nangi ketha kunya muntu nge wingiliete kithomo no githukia iwe mheshimiwa chukubanga chuwe na kila ruare kile na medrieke achuna ne ilabya chukuru bia biashara ruare wata makutano wala kila kiromere ke public kila chuna nite kila kiate the community andu batu bakobenya bona kubwita to program to batethia na ukoniana batwale kuata maubare banini. Mutia na wete ati mubunge Kele na aremikinya kubanganiria na misemanio ya kuritanwa manto ya osiebania na mauya oreo. What have you done as a member of parliament na tawethetie uweta ana boka randi nabo isemini na wekite ndene Igembe Central chakwaria manto yau nengwenda kura andu Igembe Central 2027 tugathiria thineje. Nkiripotera Weru Njumaa kumembe Bitao Marion Karugi wa Naftali. Abiashara bachogore ni batariretie kuma kibiashara mwaka muthiru bakiwa kinya biashara imwe ni chethero ikingwa kumane na mantu kuma bakiare bogite kinya kagita kathigo mko ya mwaka muthiru 2025 kuri bamabatiro mbere gukungwira ni untu bakwaga mbecha mwana bo akaribani bona nete wirigiro bwao gugikwagira na kinya biashara gukira mwakene juju jumweru. Martin Magambi atumenyithia akari na NTINYARI ngi biashara tauni ya chogoria na ntora motori barerekirite mwanka wa 2025 ura wathirire ntugo yecho bakiugaga batorobona mwanka muthuku toyu mwaka urari mumu muno nontu maisha ni makuonania no makudi na mbele kuma na riu noga tukulomba Ngai ari na mbere guturondekera mwaka nikenda na irio cia kula tuona gia kuria antu bate kuona gia kuria ni tontu irio itakurire bwega bula ikuraga riringi
Mwaka uliopita haukuwa mwaka mzuri kwa sababu kama mimi mfanyibiashara, huyo mwaka kulikuanga na ukosefu wa pesa sana. Kazi ilikuanga chini sana. Hata hii wakati wa Christmas tulikuwa tuna expect nini itakuwa peak, kutakuwa na high peak hii miaka ingine, lakini kumekuwa na tofauti sana. Hakukuanga na pesa na hakukuanga pia na watu. Mwekwe mwanande kibande toba aliuga mwanko yura uyurite thina cha kimbecha thina cha kimiri na nkinya thina cha irio bianda. Mwaka mudiru utari mwega lakini no tugo mwako ugerwa mwega ki mwako umuriru riu na ndibunkwira ari agwita tuira wega ari biashara nabo bariuga into jitetie muno riu na batiko mbakugula yani nitakama mamboga na ndo bamondabona na ndo yani asira nitakabatiganirwe thirikari ni ati ni tuinamiria at least uchumi nikenda tumba kuringa biashara bopo wega na nikenda mbesha cionba ni kuoneka na nikenda batu tumba ni kuona bia kurea na bia kunyua bakiongera baugite ibakwirigira mwanko jo kwithirwo ri mwanko mwegega. Natarajia watu warembeke hii mwaka. Hii mwaka niko na matumaini sana, unakaa kama vile watu wanasemanga siku njema onekana asubuhi. Huu mwaka unaonekana uko sawa. Kale na gwiguru thirikari ni baturiganiritwe nontu mheshimiwa wetu tukwewa deputy president ni abatie kweja guturaira anwe nontu no tunatigirwe babwetu ni abatie kweja guturaira twe mwana inchi tukeguja tugikena. Auritie thirikari kubaraithiria mantu megie bichi mwanko jo wariro kwambiria arito baingi bagicokaga cukuru kwambiria kiumia tuthiite. Ajiari ne bainyeria muno nontu raino na bate kwelewa kira bakagura gya gucokia na cukuru ne babueri benda kwa bakimenyaga mutaratara wa kithomo buria othiete wega bakamenya ni mbio yo ngwano ndo bate kwelewa wega na ate bagacokia na cukuru araideria nkinyagia ajiari ke maundu ma CDF na maundu mauma iromo bwaumbe gutonya wega na njira kirairaga. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Itanambira kurumira nteto citu twacokera ni mateta ja boda kumantere cia mao baraba kwenda kumenya inambecha ciao cia utethio cietire ni nyume kagitagate kuraja kebebe mutambo. Nende kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio baba. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate go wetidwankane ona ndeze. Yeah! Mbie mwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio baro mwinkima ya layer premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tare ya. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Unafurafura hapa na ni siku ya Christmas. Wacha nifurahishe we. Surprise! Angalia mitoto vile imeng'ara kama wasungu. Kama wazungu na wako na njaa. Mungu na njaa? Si tuko njaa. Watoto wako na njaa. Twende KTS kuna offer tuwafanyie shopping saa hizi. Ungesema hivyo. KTS hata unaenda na pikipiki unarudi na gari. Chika hiyo. Nini yangu ndio fafaya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Merry Christmas in the house. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gategati tukugwatwo geni 19 Coins Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nonto bwaku twerugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Coins Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke guankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Coins Hotel, where every coin matters. Bagweta na mbere kurumira nteto chetu tugicokera boda kuma mawani bejete amwe na gwicha kumenya uma ina kigina kiao gietire kiria kiothirwe ntkwinka inziru ntere ucha mawa biashara babari ugambe chichi ichiothirwe ni atongere mwanya bare amwe na gavana abunge na kinya MCA amwe na antubangi bawendi bwega mbere mbeche iji itiratumirwa na arastu chibatere kwithirwa igitumirwa. Dennis Mugendi atumenyithia nkoroke yetiria boda mushino mao gishone kyobunge kya Igembe South bokiri tene marakara jama ingi igururekire bakwathira n'imbesa ciao nkurukia milioni 1 iria barasangithiritwe ni atongiria bagisiasa na bangi bawendi bubwega kinine kya maua indi ciarigia na kuria miukone ya itiria bonda umwe bairi bathatu na nandi ni usunkuni na itagari ya mpui bakwenda riyukua oni ndire njogaman mutinye imbesa cietu
ira twaire tukwira nara kyanine kwatuika batu tukurethia kuo mwanka utuko twarethia kuo kwatuika uti muntu uraria kana kunda kana nya kuruma lakini thai mbesa cietu itumbita kwitha cietu kinyila na no tukwenda mbesa cietu mwanka thai riku mwanka thai na nirei mwanka thai antobera nyama baicithite nyumba cio nyumba batu inanja turingiro uo ora twaire kura twarethia kuo ringi turingite peipe cietu mwankira thai no tibia turona 1.6 no kuigwa thai ende bora tukwenda tutikwenda mantu ya simbi yo turenda batu mbesa turiwa mwanka thai tutiroma mothuku yetendeka taunine yetu emawa kabisa dene yegembe south twina leaders baba inge lakini morezi yetere ba leaders ba boda eko ba leaders ba boda etaswa antu babete ba boda beta kubangira abo mbia cia bwana boda power turiwa mwanka thai tutitekeria uthuku bwetendeka dene yegembe south mwanka thai tutumiribo uthuku no muntu are yakabanga kakosi kawe kenda iya wana siasa na wana biashara imbesa bakuwa moroto jurari kwambiria murandi yo usionjorithia ngerekano petrol station na kione gikiu nandi ni kiitaritwe ni bakai na bo barirombe ikithingatirwa siasa na bo ibamenyage ni bao bakunenkira mbesa cia muingi na batu mbesa ora tugwite mbesa irari rike ya ni mauta ni betero itweta turure na ne bio nto tugwire wo chairman edire akimenya ora mbesa iria cietatea ora cieta wo stage lakini mbesa unire mete utumika bobo ya ile tumika na njira yagirite na kinya atongoria bara bakoya na mbesa ni bethere bari makini muno bakeya na mbesa bakethera bakimenya ora bakoya na mbesa no tukuiba bakwa mbesa bakethera ni matapeli enda kuwa atiri atongeria betu ndingiromba boye buthithia auditing na boye bone mbesa iria bwaejanire turira women representative gomero taweka ilemia kimbia ira cionthe a promise ria kanenkanira mwanka thai kimbira nenkanira batu utembia tuonete twi wana boda Dennis Mugendi, Weru Njumaa, mucini wa Maua, kaunti ya Meru. Kawira Mwangaza gutena nkanja ni umwe wa siasa baraka gitene gaka uri na maruru mono ni nyuma yawe kweberwa gitine kia ugavana kinya nyuma yawe guchumia buru gugikarira agita kinya koti na gwitetera kwa kagita kathumba akioneka kwa gathiri no kirika gitene kara ari gitine kia ugavana Kawira kinya na mbita kwithura kiringi kankuru kinyuma ya koti kuruta watho bakumwebere buru gitine kiu na kinya kithani musiasa ura wonekaga arina uchamba bunene kagitene gaka no mbita kwithura akioneka buru kwithirwa arina miguru mingi nikire report ya mwanya ya makarika 2025 ubaranganiritwe ni muthore muriuke kwa maita jatano MCA ba kaunti Meru ibethe bakigire kuita gitine ura wari ngavana Meru Kawira Mwangaza maita jatano ajadene kaunti assembly ya Meru na maita jatatu bakinyetane na Njomba Seneti igire jatatu Njomba Seneti igitikanira mbunge ya Meru ati Kawira Mwangaza ethwa keberetine indi amuna bubu kwa kwe mwaka jumwe ethwa churirite gitine gitumi ni kwari negamba kotini na nandi mweri jatatu mwaka juju ni regamba ritho ikigitwa ati koti ikithwa gitikaniria. The Senate's impeachment process was procedurally sound and does not warrant judicial intervention on grounds of unfair hearing. Netura speaker mbunge ya Seneti ati agukira kingathiti ya kithirikari Kawira Mwangaza na itero gitine. The Gazette Notice number 10351 volume CXXV1 number 130 dated 20th August published on 21st August 2024 and issued by the respondent communicating the decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed. Ona kinya kithwa Kawira Mwangaza na ugite taritwa gitine no ntimwe kuru koti ethwa kirikana no ntububu. This court's finding on sub judice are limited to the four corners of this amended petition and the impugned proceedings and resolution of the Senate. And this court makes no finding on that sub judice element as it applied to the county assembly's proceedings. The claim that the short debate time rendered the hearing unfair is not substantiated. Nguruki agwibathitio janja kwithura bena magamba jairi kikoti mwanya ontubura potebati. By filing two distinct petitions in two different stations, the petitioner has created an
an uncomfortable situation where, in essence, there is a possibility of the petitioner enjoying two bites at the cherry, as it were. Na koti ilikuwa kagita karea seneti ya Kawira gitine itari kwa mukira baruga kuma kikoti ya Meru ya korongi kaunti bobo gitumi etiwara seneti kumwita gitine detekaniri unareo. Senate's resolution cannot be justly quashed on the basis of an alleged violation of the Meru High Court's orders in circumstances where the ruling and orders dated and issued on 24th July 2024 by the High Court sitting in Meru were likely unclear to persons not being parties to those proceedings. Tukinga mwaka juju nandi Kawira Mwangaza ethi twariome komeri nana antwara munini wawe mutumanto ithinkia ajukirie kitikio governor. That Ameru we've been accused of male chauvinism ati tutetekeiragia kuruba utongeriene. Kambwe categorically ati bote uma, we respect our mothers, we respect our sisters, we respect our daughters, and we respect women in leadership. Now, my Deputy Governor Linda, I assure you today that Kirirokiran Deputy Governor wa Meru abathatu akurukirire Deputy Governor wa Bana na baramwathani agatwa in future batikorokurukira kirirona kiu. Muthuri Muriuki, Weru TV, Muthuri Kangangi. Nyuma yawe kunyuma na gutweka gavana wa Meru Kawira Mwangaza atakarire gitari raja atirachemania na kiboko kyawe kya mbere umakiria bunge ba mbunge county ya Meru na Kinya mageria ja gutuma thiri jationeke buru kuringa rwito. Kawira Mwangaza akaririkanwa ni kugeria magita kathumba gwitetera na kurumira giti kya ugavana Entebbe Untububu unibwethiro buru bukirema. Nyuma ya kithurano kinene kia mwaka 2022, Kawira Mwangaza uria warungamija murweri kiumbe na acindire giti kia ungavana nyuma ya kuthimana kathari ndevene na kiraitu murungi na mithikari nturi na areka wira nebo kuthingatira katiba na watho kiri wathani bwawe. Gavana wetu ni mama. I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. Kuna riu atakarire gitari raja gitine batirambiria kwaga kugwatanira na MCAs nonto bakigina kia Ward Fund na barambiria kubanga kumwinga gitine muswanda jwa mbere jogikwe ni MCA DMK Kiogora indi MCA wa Kiago wenka kuma kiri MCAs 68 na banana arabanga kurungama na Kawira. I want to note to this honorable house that number 1, the Honorable Governor can run to the courts to delay the process, but what must happen must happen. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Ndio kiambi, ndirengwa kamipene, ndarega kuingwa kamipene, unide kiambi, I will stand firm. Asante sana. Na hiyo nitasimama mpaka kiroto gyakwa kigwe kirangwenda na mtumurume umwega nurorungamana musibamu. Mbere ya kinyarwaria ruu rwarirwa mbunge ya Meru, Kawira arogia kotini akienda rurungikwa na rekoti yareganire na ruu. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora na chokererera jaire na muswanda jungi jo kwenga Kawira jura jo akurukirwe mbunge ya Meru ntariki 22 December mwaka 2022. The discreditable acts have created a toxic environment in which the governor cannot be legitimately expected or relied upon to work harmoniously with the staff and elected leaders at the national and county levels of government. And the governor's continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery
and thus at the interest of the people of Meru County. Rwaria rwajairerwa kwenga Kawira rwa kinya mbunge ya Senate, rutere rwa MCS na rutere rwa Kawira bakieja no koje bwao na arako na riu kagitaga gwitetera kwawe. Kawira ugaga siasa ba Meru jakathuri murungi boba ujaira kwengwa kwawe gitene na kuga kinyare ngwa gitene no ntuni mwekuru. Kawira akigeria kwengwa gitene no ntuba kwandikanira barabarene mubango jawe jokolea kurega kuritaniria ngugi na atongeria bangi gati kama etia jangi. Na si kibuyu ya maji, amebeba kibuyu ya mafuta ya taa. Do you have the capacity to lead Meru? Thank you. Yes, Honorable Senator, I have the capacity to lead Meru, and not only capacity, but extra capacity, because of the grace by God, the spiritual anointing added to the political will makes it big. And just give us time, Meru will be the best county among the 47 counties. Mbunge ya Senate kurikia kuthikira kwengwa kwa Kawira baringa kura na bamuonokia na bauga gutima etiari najo bakimwakiriragia gwita na mbere gutungatira Meru kiri thirikari yawe gita riu agikanwe kinya gwita na mbere na mubango jawe jokolea. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated. Akono kwenye Senate, Kawira agochoka kurita ngugi, atanga na kugwatanira na MCS baditaniria ngugi, no indi ambereria kuba meneria na kuba nyarura, no ntuba igeria riaora kumwenga gitene, akiuga kinya gutewe omba kumweberia gitene, na kagitene kamwe kinyaranga na gwita MCS mbirwa. Hallelujah. Na ndio tunotete. Turuga mbirwa ichiero tureana arua, turearojo, turearoke. Monka tuokoreka na Kameru. Gweta rutha kenda bakinda Kawira Mwangaza bamwinga. Ende ankwenda obera abukorirwa. Kawira thino etete. Vigongwe ya kare ari ngavana. Vigongwe renge akare ari ngavana. Vigongwe renge ari ngavana. Na vigongwe renge ari ngavana. MCS ba Meru batano gakire Weru babo kurwana utongeria butebu ibwa Kawira na gwakagita kajathatu. MCO wandia mitungo Evans Mawira Karia araikia muswanda jo kweberia Kawira mbunge ya Meru igita riri bari na itumi mugwanja bya kumwinga gitine. The governor has, despite a previous impeachment process and warnings from the Senate, persisted in discreditable acts that singly and collectively amount to 1. Gross violation of the Constitution, 2. Gross violation of various national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. Umaja nande muswanda juju jwetakire mbunge ya Senate na arakona riu okaire yonokerie Kawira na kuga ati na maetia na arachoka Meru kurita ngugi ja gavana. Impeachment of Governor Kawira Mwangaza. Kwa hivyo gavana, naomba na watu wako tusijivune vile tumeshinda katika hii issue. Swali ilikuwa kabisa kwa miguu. Nitaambia Mungu ni asante. Ninaomba kama mama amani, amani, amani. Amani, amani, amani. Hakuna Mkikuyu, hakuna Mturukana, hakuna Mmeru. Sisi wote ni watu wa Meru. Tushikane tufanye kazi. Meru yetu iendelee na isonge vizuri. Igeria ria jana ria kweberia Kawira gitene riatongerwe ni MCA wa Korotwa Zipora Kinya, no indi Kawira eta kotini kuregana na muswanda jou na koti ya muthikira na kujurungika. Na kiri igeria ria gatano MCA Zipora Kinya arachokera kairi na muswanda jungi jo kwenga Kawira rwaria ruru rwa kuruka mbunge ya kaunti ya Meru. Results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Wakumenya kirigeria riri ria gatano bamuingire gitine no ntuma maetie jathatu aki. The Assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution,
Section 33 of the County Government Act. Rwaria ruru rugukinya mbunge ya Senate yetikanirie na Kawira kwithira ari na maite jau na uu ni Kawira Mwangaza onere mundu ati umbane kuthiria gipindi kiawe kia miaka 5 ja gavana wa Meru. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kiregeria ria were kuregana na kwengwa kwawe gitine na ikirie gamba kotini kuregana na itua riu ria Senate koti igieterwo kurita uge bwaye iguru riegie gamba riu. Kuringana na katiba uria wari munini wa Kawira ni Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia aranywa muma jobisi na kujukia giti kia governor. I, Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Masendomba, Weru TV. Kaende kabati nduga borori tena mbere kurumira ntiso chitu twachokera ni muchemanio jwa bangania bakiama kia UDA Jamiru barabekite muchemanio na kwariria ithurano biria bierigieri ntariki 10 mweri jojo ni nyume kagitagate kuraja kebebya mutamu. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the KEMU TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelor's, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our KEMU TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here.
igitara thigonko ni igitara kwijamo gukenera na biro biri nankanya ni gintu kia gitumi muno kiri gikeno kianja ibwaga akenya nontu bwa kuthura na gwitikia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga okaire distributors na endia bonde Kenya yonthe ni untu bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Anwije maziwa loni ya Golden Pillar Sacco niyo tethi bo murimi weria murimi nandi no wigwatire mainda jatantatu jamarija kujeria na kagita korea ni mwanka mieri 48 na igaranta subiri akipa kuendeka maziwa loni kumako Golden Pillar Sacco niyo mushore waku wa murimi kenda kugwatante tonkuruki riongira rwangiro Golden Pillar Sacco runthe rwarure akuye nagwe kana uturingire thimukire 0702 140140 kana uriongire mutandao wetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Gweta na mbere kurumira nteto chetu tugicokera bangania bakiama kia UDA aja Meru nibekite muchemanio kwarire ithurano bira birigire ntariki 10 mweri juju bakiaria kiama baba ugite ngaukano na uge baba ingi ati kiama giki nikithiribu ni urongo bakiongera ati bobare amwe na kurikanwa kinya UDA niyo erekire thirikari kagitene gaka. Oni marito yakwa bitawa Ken Mwiti betherandi secretary wa UDA coordination team ya Meru County katukwiteruari ni kenda tumba kwaraniria mantu ira ya kuendelea na mbere ya registration ya grassroots election ira ya take place tariki 10 na nkwenda kwira antu betu ba Meru County twithuranire tuture ni kenda tukomba kubuithia registration yetu na ibwega sana no tubara bombire kumireru ari kubuithia registration na bara bendelete kubuithia na kinyaru bara bakaendelea kubuithia. Kile polling station tukenda aspirants 20. For example, tukethara twena atongeria bakilaji no thuro ri mumembo kilaji gukethara kwena antu ba abiashara kethara wegwa mu biashara no kwenda kuthuro represent abiashara ge kiama kia UDA umero kathurwe gukethara kwena representation. For example, ya antoba professionals. Kethera no kwenda ku represent professionals umare de kenda kinyagwe ngo othurwa. Kwena representation ya farmers. Umera kinyagwe ngo othurwe. Antoba bonde manonto ne categories nyingi na kere ithurano bi ne akana arome baguchindanira ithurano bionde. Ochokeria antobange barokere kwaria bakiuga ati kiama kia UDA gikwambiria utetherwa ngugi batu twatinda ngugine katwachemania kenda tubachokeria tubera bautio twingugine na tutikwenda utethua kethera akwenda ututethia tutikwenda utethio bwawe bautwi njoke mbuge anto bauma machurone janda kana au na mpuna chiao bakeja kuga kiama kia UDA kiathirire kiama kia UDA ndenda kuga kina inya na ntariki 10 ni kethora ere test of all the strength of all the other political parties tukabonia mwanki
Iri njira ya kugeria gucokaniria kana gakaije kanisa Methodist ya Kaelo nikite gikaro gya kwaraniria na ana batuije na kinyantha kainja na kekenda kubone njira ni gikaro kira gikina moroto cyo gutigira na baba ni bakwamukira mataro jiraja kabaguna kiri uturo bwaro jo Nicholas Chabare na kurikibya boys tobateri ko bwitha mantame kana gakaije tuonete a lot of negligence. Gitumi mwana mwejenwe mukamati imugongo na akaya kwithirwa ati kuthira muthire umwega no wombe kwithirwa mugongo uju kithira ikena ntoka ni cha ya MCK Kaelo Circuit baithuranirite akuru nikenda bathina mbeno karanira na anthaka achiao na anabao batwije ibanini na moroto wa kubarutana nikenda abaithirwa bana mukurire umwega kire society ira tuli na arakana gakaije gakuonera mantu nejara maingi inchobine mantu nekinyaju otunga igwetunga kira mira naratu kuona ikrai kire mantu ja crimes na ante tuire itiagirite na tuga ja kanisa tuti karakaire tukiri no mwanga tuthire something tugwatie kamwanki nikenda kamwanki ga spread across our society ga spread all over the country nikenda tumba ku reclaim the glory kana gaka kakaije ukenda ukunja samaki kunja warira ye impinyu ukayakorega kauma itho ikintu kinene muno kwikunja ina ibu kwenda kana kai karitano raka ka nini kenda inya kaikura katika kulwa kana kulwa nja ira ibatiri twana tuto tuye ituko endangered na venira mbingi ikwa rais mostly ki muturiro kawaida iriuma kitwana tuye baraba ukugo wingi nobo barokuwa baina crimes nobo barokuwa babungi njera nara nobo na anaboiba niete ariti nene mno so uyambo thandi neye kariye kalamite ou utem tutu safa kaye kawa kale ko ukinya kale kaye kakaeta boya kaye kakare oita boya tuteta twena royoro ya rwari betu ikwo twawatire thwanire mbaru na tukariya kanisa tutukiromba kinyanthe guru county eto batu bawate thwanire mbaru ikenda tukombo support kana kaeje no tuikaulanite in the community batongoretwe ni Reverend Igwa Asaketi eno baliuga ati mwana mmoja kaya kurekerwo gu nombe kura aburu. It's a challenge to the society that ora to emphasize mantu angao child onto bobo amboy child ibwendele let the church be a brain child onto bo then after which and warabange be embrace unto bobo bakumba ku nurture the boy child tukarega go step up kana gaka kaiji kakavira na ikie tuminande tuchukitie this mantle cha kanisa ya MCK Kaelo na tutongeretwe ne akuru na timu eje turambire program we na program we tethire takayambirije na arua inaanza leo lakini program tukiendelea nayo continuously mwanka tuhakikishe tuko meet our goal. Kuma Kaelo Gebe North Peter Class Chabare Muthi Johnson na njira yindi kutuchemone kariwo na tiari ngatha ithatu na nusu bitagwa NTINYARI KINYUA Weru Njumaa no mwananire wa Thomas Hithu utukubona arua